Hello guys, apa kumpul sutung Pegu ko YouTube channel shop orok ke longko pak ke operation na tola dunga video ngomsin motula dunga orok lo operation ipen mai ngoga yodem orok ilama abong sugar bemar de lensen langkula sugar bemar de lensen langkul mane operation ilama abona edem kaput je kula operation ipai ko bon sugar bemar de mane edem kom ye pe amna mayum vaccine nikta gai orok mayum pak ke ako baro sarung sugar bemar de orok ada barila operation ilama ilara kintu risk kamang bidak amdak bona orok buluk mane risk kama bona mamul operation ilarang na gampe oinu bemar da dula operation da miguma adem silo hukumpa gubo poe ko dolungolo sugar dam kaput poe ko kaput ge kula orok olok ka gula ge kula sawung operation ye kung orok so admission okom sini penam kama abong apngame ingap taga boy orok jas orok ke mane kaput gela sugar dam kaput gela so operation ipai ko bona gela ge kula orok ka ji kunu bemaram kapom na madang mulo private lo pak kalang sesin private ing dagom sin oinulo poisa nga giarak orok oinulo joriarak sin mane isti yarak lomnaung kape mane lomna mukut birakung orok so aso mukut birakung oinukluir orok tania sin aipa bira durak orok se railway hospital so mane ronga matania kamang kato pele akkau ko orok tania kamang ronga me orok jaga se sin aipa anchira ekdom mane dungkane orok ngoga yadam tolo IC room to letar ok silo bor doctor dam sugela gubai ko bona